Namba nene ya arutwo hamwe na athii angĩ taũni-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya UASIN GISHU nimekorire hatĩka-inĩ ya kwaga ngari cia ũkui wa mũingĩ thutha wa ngari icio gwathwo ikorwo igĩkuĩra thitĩnji-inĩ nene iria ikoragwo taũni-inĩ ĩno. Mũbango ũyũ ũkinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ĩno, namba nene ya athii ĩgĩtarĩria nĩ matukanĩirwo matekũmenya kũrĩa ngari cia gũthiĩ kwao igũkuagĩra. Wametuamkia asubuhi, wametutoa magari yetu, imechukuliwa imeenda yard. Wanafunzi walikuwa wanafunga shule, hakuna mwanafunzi amechukuliwa. Kutoka asubuhi watu wamekuwa stranded hapa stage. Hakuna kitu yote inafanyika. Watu kutoheshimu court order na tumeshindwa. Hii Kenya mambo ikiendelea hivi, tutakuwa kwa mikono ya nani? Tutapata justice wapi? Sababu saizi watoto wanaumia, wanafunzi ilifaa wasafiri, lakini saizi wako stranded. Kũringana na thirikari ya kaunti ĩno, ikinya rĩrĩ rĩkinyũkĩtio nĩguo kũnyihia mũhatĩkano ũrĩa ũkoretwo taũni-inĩ ĩno. Matereba hamwe na athii magĩtarĩria mũbango ũyũ ũkinyanĩirio na njĩra ya naihenya hatarĩ notithi o yothe. Pale main stage hakuna space. Hakuna hata magari yenye huko haitoshi huko. Hakuna facilities, hakuna maneno kama social facilities kama choo, offices, hakuna hizo zote. Na wanatuforce tuende huko. Tukiuliza enforcement director wa enforcement anasema sio mimi. Ukiuliza huyu anasema sio mimi. Nenda mpaka kwa waziri, kila mtu anasema sio mimi. So magari zetu zimechukuliwa, hakuna kazi inafanyika, wanafunzi wamechaa hapa, hakuna mtu anawapepa. Hii kitu tena inakuwa na favoritism. Kuna some circles wamekubaliwa waendelee kufanya kazi. Ona kũrĩ ũguo thirikari ya kaunti ĩno ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia motungata makinyanĩru kũrĩ mũingĩ na makĩria sekta-inĩ ĩno ya ũkui. Zaidi ya magari 50 zimeshikwa ziko yard. Na ikifanyika hiyo yote, kuna an existing court order barring the county government of UASIN GISHU from actually interfering with the matatu crew. Wamekaidi ile amri ya koti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.